Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikandya kita kat impatulon. Ti pagayam nagpailinga di tinagan arena. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nasingpat ni Dino akadenden na. Awan makunak iti ugali nga adda kadwana. Aging ga adimteng ni Paul iti biyak ko. Nga iso ti makagapo no apay ang nagbaliw ti amin kada kami kini Dino. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Rina. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sigurado ka kadi. Nga awan nakakita kan ka, itay nagturong ka dito'y dagos ka. Masigurado nga awan. Nasaya pa basta. Ti asawam. Sigurado ka, adina amo ti maipapan ka data. Awan amo day jay. Kan may saan kumot nga asawa ni Dino? Iso nga awan karbangan na abyangan ti anyaman nga ramidan. Sa bagay matkindi ha? Adanak mi, ngam saan kami mo't anak kalaysa. Tapno ibagak ko nga agasawa kami. Siyak ti mga ikalaysa kan ka, Rina. Ha? Kabalak nga ipahay ti amin na kayat mo. Ting grande akasara. Kinabak nang. Asaan akabalan nga ipaay dahi dyan akurapay a live-in partner mo? Agyaman ak mo kasta. Kamo dyanan na. Matungpal matlangan. Tinabayag nga arapaap ko. Rapiin, ngamapay nga itakalaang, Rina. Sa dino tinagapwam. Sa dino pa'y kuma. Iti trabaho, syempre. Mabisinak, Dino. Isaganaan na kiti kanak. Ha? Ay, pasensya ka na, Rina. Diyak pa'y ngamin nakaluto. Gaputan no idisok ni baby, agsangit. Iso nga inururay ka, tapno sublatam. Kanayo na kasta tirason mo. Sige, mapana ko ni Tisilad. Nabanugak. Riingan naklaangan no makaluto kan. Ha? Mabitla nga, Rina. Mabalin ka di asak lutom ti anak ta. Nagmalmalam ngamin adi mo na igaman. Nabanugak ko nakmat. Mawatam ka diti ibagbagak. Makauma ti kastoy ang panagbiag. No, kastamat lang din na kamaasikaso da dya din. Ano pa lang ti raramidan? Panawa mo. Ha? Agden na talangan. Ti anak ko. Ibate mo kan ko na. Total, nakunamot nga da kakabsat na mabalin ang mga wir mo bilang lang. Isa pa nga sim. Agden na tan. Amok nga ayatan nak. Aramidam ti amin para kanyak. Saan ka di? Sige. No kastati ko na. Kinapudno na. Nabayagan akayat ko apanawan ni Dino. Awan nga may nantimariknak apanagayat kan kwa na. Gaputa pasig mat arigat kan sakit ti ulo ti papaay na. Kan may awan pa'y natalgad at trabaho na. Nagdan nata. Ikaw di ka jak tupulos ipalakam kan katirigat. Akas iti mapaspasaram itakan kwa na. Nasaya ata simmangpat ka na, Rina. Sublatom ko man ni baby. At dala itulod ko iji ayan dananang. Agdardarasak, Dino. Ada na patagapag nami ita. Kadwak dagiti gagayom ko. Anya ka matan, Rina. Di mo matan maipayan iti oras ti anak ta. Napatpatagmatan kan ka dagiti barkadam. Ngamda kaming agamam. Awanan ti gatas ni baby. Ang kaslawan bibiyang mo. Anya ka matan. No adda ko man natalgad at trabaho. Di saan ko maamaibusan ni baby iti gatas? Anya? Sigud nga adda trabaho ka. Ngam saan ka ni? Asika tinagpilit nga agresaynak. Tapno asikaswak ti anak ta.
Tapno si ka ti agtrabaho. Ang aman niya ita. Atiw mo pa hindi balasang iti kastang ugalin. Agawit ka iti oras akay kayat mo. Akas laawan anak mo amang ururay kan ka. Ammom, Dino, nauma akon iti kastoy a sitwasyon ta. Nauma akon kan ka. Agbababawi ak, no apay pay lang amin anak idanakan ka. Agwin naswas talaangan. Total, kanayon matla ti panagapata. Rina, saan kumamat agasta? Wan, kanayon tanga agapa. Ngam panunutom kumamat nga adda anak ta. Di na kam kumamat panawan. Kasano kamin, no aramidam da ita. Adamat dagiti kakabsat mo. Agawid kayo nga agaman no kayat mo. Anya, nagturad kan anang ibati iti anak mo, Rina? Ay na, friend. No awanan ti mariknam a panagayat kini Dino, di mo kumamat inaraman ti anak yu Ibagbagak kan ka. Agbabawi kan to iti dayta nga inaramid mo. Anya kamat na klase ti ina. Nena. Di mo pa'y unay am-am mo ni Paul. Saan mo nga am mo no anya ti husto a kinatao na. Ngam nakidan nakakan ko na. Ay na friend, anya ti am mo ngay no adagayang pamilya na. Nang runa kat nabiit kayo pa'y laang anagam-am mo. Laglagi pam kumaday ti ibagakan ka. Ti asawa, mabalin mo nga isina wanno isukat. Ngam ti anak, iti kaano man, anak mo latta. Pinanawam di anak mo, baby pa'y laang. Dumakkel to day di adina kaam-am mo kas inana. Ket day tati ad-adda anasakit, friend. Iso apang asim. Agpanunot ka kumaan na imbag. At ka din tayo takararamidam si Karina. Tatang. Nagpanunot ka kuma itinamin ado at aras. Sakbay nga imbatem ti agamam. Nagturod ka mo tayo na nagaramid iti dayta. Kanayon kami ngaminan nga agapa ka ni Dino. Kan maysa. Gapo iti kanayon mi apanagapa. Inot anak po ka ti panagayat ko kan kwan. Nakunamla dayta ata da sa bali akadendennam ita. Apay, am-amum ka di day apol. Tabas talatan nakitin nakakan kwana, ah? Tatang. Panunutom di anak mo. Dumakil day nga awan ka iti dennana. Agbabawi kan taw. Ti makunak ket panawa mo day apol. Napat patag nga amang dagiti pamilyam. Ngem iti uri asinaw. Laglagi pam kumaday ta, anak ka. Honey, apay akanayon kamata nakasta. Inal daw kamatan nga ginom. Awan matan panawan mo kanya. Sino ka kumangay kakiti panawan, ha? Sayang lat oras ko kan ka. Anya? Amom ka diti ibagbagam, Paul. Sanak matamag, tapno. Diya ka mo ti bagbagak. Makauma ka. Anya? Humanaw ka man dito sa anak tamang na matumpa ka. Pwede kinangiwat mo. Kasla din akmatan ay ayatan iti kastangar aramidan. Saan ka nakas iti sigod? Dakkel tinagbaliwam ita. Abay, tamang mado seryoso ang lalaki itikaskan ka at disgrasyada. Ha, imanugutak lang agdin nata, ha? Di na kaya tasaman nga ayatan ka. Tapnamom, aramatan ka laeng apa nakibutas. Awanan ka itibain? Anyat kayat mo asawan? Di nak man tumpa-tumpa. Amangan mo niya tayo maaramit ko ka. Di nak pulos din nung pati asawa. Kitilasod ti mano atawa na panagdan namin. Ngayon sa kakit din ti mang tungpa kanya.
Apay akas tamot kan ti aramidam kanyak. Apay! Di ka man nagdrama! Nung naumangan kanyang, di pumanawan! Total, napadas mo matinagbiyagan na namay. Sana ya? Anya? Amin na kaya't mo kan kasapula, min pa'y. Bana ka sa namay pa'y ni Dino kan ka. Ang di ka matinagan. Libre amin da jay. Jak singeran. Gapo tanaparagsak na. Ang itata na umakon. Siyempre, kahit kumananti sa bali. Sa bali po tayo. Saan akaskan ka nagumuman? Jaklaim pagaro pakas tagayam ti ugalim. Awanan ka itibain. Kalpasan ti amin. Kastoy lagayam ti pagbanagan na. Naumakon ka! Nautam! Isa pumanaw kan. Awan bibiyang ko no sa Dino ti papanam. Soblyam na kiti agamam no kayat mo! Apay lang at da ka dito eh. Kat imbagakan ka. Ano agawi da? Kat awan kan amadanunak dito eh. Sana ya? Anya? Diyak kaya tantado pa asa. Pumanaw kan. Paul. Di nakpagpungtutan si ka babae. Ang mga ano parang guyod ka Jerwar. Alam amin nakawas mo kat pumanaw kan. Nauma akon iti panagrup-rupam. Yan day tanga inaramid na kan ka. Ay na, friend, kung nagtumot ngamin kan ka, adi mo pa'y amuunay day kaya tao. Ngamapay ngay manugot ka, nakidan na kan kwa na. Mariribu ka na. Diyak amunan niya ti aramida, friend. Nagmayat tibiyag mo idida kayo pa'y laang kinidino. Diyak amu kan ka. Ita, agbababawi kan. Ti anak mo, friend. Agsangsangit. Mabiit lang ha. Nakariingan ti anak ko. Sigurado ang mabisinan. Iso nga agsangit. O sige, pasuswak labingit ha. Sige. Ti anak mi kanidino. Kumusta nga tan? Nabayagan ajak nakita ida. Kailiw ko ti anak ko. Dahil tati maganap mo itarina. Sa anak mo ta nagkurang ang ipalpalagip kan ka iti daytay. Ay na nagtangkan tulong. Tibuhon mula pagragsakan tipin ang panunod mo. Pakawanan na kumatatang. Amok ang nagbintutak. Agbababawi akitan. Agbabawi ka. Hanggang iti panagkunam mapakawan na kapailangatan ni Dinaw. Sobrang day ta apan ang ibabam iti dayaw na. Kanunungak pa'y ni Dinaw, ngamiti si ka amis mo nga anak kaw. Tatang. Baka mukha iti biyagmaw. Insurok kan kaya akas tateramidam kat saan mait. Hala, urnusan day ta susik yaw. Ken agamiris ka anak kaw. Sa pulam dagiti agamam kunam, Rina? When, friend. Kailiw kon ti anak ko. Kaya't ko ang makita. Anya? Itapay ang malagip mo ida? Kapot ang awanan ni Paul? Nena. Ay na, friend. Sapay la kumata saan pa'y anala daw ti amin. Kat mapakawan na ka ni Dino. Ngam panagkunak, saan siguron? No ar-arikan, linipat mo idaan namin pinsan. Tauray na minsan, di mo man laida nalagip ako mustaan, nang runa ti anak yu. Amo kadakal tinagbasulak kadakwada. Ngam sapay la kuma. Tama pa kawandak, iti inaramid ko. Sapay la kumangarod takasta, friend.
Rina? When? Siak, Dino. Kumusta kayon iti anak ta? Anak ta, kunam. Mangrabrabak ka kadi. Amo ka nagbasulakan ka. Nagkurang iti anak ta. Ngampang nga asim kuma. Tadi mo ipaidam kanyak. Asino day tabisitam lakay? Apay adi mo pastrakan? Ha? Iso ka di tinang iso katang kanyak. Dino? Mabiit lang, Rina. Di mo kunaan nga insukat ka. Gaputa si kati mo na ang nagaramid iti may kaniwas. Imbati na kami kan ni baby. Nga kaslaawan ang yaman na. Kas may nga ama. Kasapulak ti presensya ti may nga asawa. Kan ina ni baby. Ang aman niya tinaramid mo. Tinalikudan na kami latan. Sa ita. Imay ka. Akaslaawan na pasamak. Dino, saan pa'y analadaw ti amin kadata? Mga barwanan tayo. Saan ka kumaabas ta umay ditoy? Tapno kiddawam day taabanag. Idi pinanawam ida. Kaslaawan anyaman na kan ka. Siyak amin tinang punno iti nagkurangam kas ina kan asawa. Amang ano di mo pa'y amo? Nagkalaysa kamin kani Dino. Siyak itan ti asawa na. Iso nga uray anya pa'y tar aramidam. Naladawan ti amin. Di mo pa kadanagan di anak yo. Gaputaas as kaswag. Akas pudno nga anak ko. Saan akas kan ka? Iso nga ita. Mabalin mon ti pumanaw. Kat di na kamin riribukan pa'y. Di na kun napakawan ni Dino kas itinamnamaag Mr. Lonely. Nagsakit ti riknak nang runa idi makitak ti anak ko. Ngem dinak binigbig kas inana. Awan na aramidak gapu tanaragsakan dagiti agamak iti sidong ni Cecil. Iti agdama impamaysak ti oras ko iti trabaho. Tapno masuportarak baban iti pinansyal ti anak ko. To'y pagayam mo, Rina. Pagayam Rina, agyaman iti daytoy apakasaritaam. Ado ti pagbindutan tayo, ta saan tayo a perpekto. Nupay kasta, ikarigatan tayo ti lumiklik iti basol. Kat laglagipan tayo kuma, nga amin nga aramiden tayo, kat adda katukat na. No nasaya ti naramid mo, nasaya at mat ti supapak na. Ngam no dakas, sagrapam tumat ti ibunga na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Arina, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, sound effects, Joffer Basit, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.